Ngike ngafika lena ekhaya ngatshena ngabantu abakade befika ekhaya bethi angeke umculo wami kepha umculo ngikhulele kuwo mina ngithi ngikhumbula labo bantu ababethi angeke umculo mina bethi angeke umculo bethi angeke umculo uyadlala ingoma bethi angeke umculo bethi angeke umculo wami bethi angeke nengoma wena uyadlala umculo ngike ngathola iphone ephumalela abantu bakwamaqhe bethi embangamo yadlala ingoma sicela uqhubeke njalo mfana ngike ngathola iphone ephumalela abantu bakwajali bethi embangamo yadlala ingoma sicela uqhubeke njalo mfana ngase ngithola iphone ephumalela abantu basekwezi bethi mfana uyadlalela sicela uqhubeke njalo mfana ngase ngithola iphone ephumalela abantu basemzimkhulu bethi mfana uyadlala ingoma sicela uqhubeke njalo mfana ngase ngithola iphone ephumalela ehatingerendi bathi mfana uyasibusisa ngalo mculo wakho mnandi ngase ngithi ngiyabonga ngiyabonga ubabonga badlala umculo wami ipuntipo yayidlala ingoma ipuntipo yayidlala ipuntipo yayidlala ingoma ipuntipo yayidlala ukhala abaningi bathi intoni lenyamazana imlena base bekhala abafana bakhona antalwane ngisho uphaphazile naye umthomeni uvele wakhala wathi hayi bafana bangithi iphulile plasi le lisazoshaya kancane hayi ngeke hayi bafana bangithi ngempela iwona lawa hayi ngivuma phansi kamdunyisela umzukulu wehlula ungamtsheli indodana yamarobhothi ngithi ivunyiwe ngoba bafana bakithi tshela ngophelo wakho umfowasikiza iphinde ezotshela ngo-spiritual tyumpo kamnguni hayi ngeke hayi lo bhute ngathi usengivuma njalo sonke sizwe kahle hayi bakhalile abanye ababhemi mangena esiteji bathi hayi mfana kithi ikhuphuka njalo siyokuzwa thina ube ufana umfana omncane wasesikhuphukele naye wathi ngenqina lami nami ngizoyimisa njini kini uzobe umnelisi wathi hayi khuphuka zalo ngiyakuzwa mina hayi angisayiphathi yasilakazo vele ancumela kancane umfana kithi ale ngikhuphuka kunjalo nje fusekwethu umakabethu umfakambathe emahlabathini naye wavuka ibhulu lemzimkhulu nalo lavuka umehlo esifebe uthi ukweshini naye uthi hayi siyakuzwa mfowethu babujomeni lephansi emagrenation wathi hayi ngiyohlezi nginawe qawo uzobe usibumbo kathusa naye ngiyohlezi nginawe qawo ngizimemeza zonke zamagrenation ngithi kulethi kade babe sivimbelile sangena support hawu sebejabulile ubaskita ngithi nginiphethe ngayo inkunzi ebomvu umfokamkhulu esiginqini ngiphethe inkunzi malanga madoda bathi umjikele umfokamhlanga dlala mfana wakithi kulethi manje kumakipoti nginiphethe ngayo futhi inkunzi ebomvu umayiproduce ngiyabonga ngithi bopha lapho kunjani nakunje isinani